Noza datambwira hari umuntu wambwiye kare ngo ndi mubi. Hata ndi mubi mbwiza ukuri kandi nkunda abantu bambwira ukuri. Hata reba urabona ndi mubi kandi do uw'abandi nta kintu na kimwe nisize. Mbwira urabona ndi mubi cyane. A few moments later. Ibaruwa y'urukundo ndagukumbuye cyane birenze. Iyi ni ibaruwa y'urukundo Jonathan nabuze amahwemo. Iyi ni ibaruwa y'urukundo ndagukumbuye cyane birenze. Iyi ni ibaruwa y'urukundo Jonathan nabuze amahwemo. Unywa inzoga? Fonda zinywa ndazikunda kandi ushaka no kuntumira mbamara amasaha yose kuva ku wa mbere kuza ku cyumweru nimugoroba kugeza saa sita z'ijoro. Wambwa. Yasin. Yes. Kumbe kikombe ni made in Kenya. Akali yangu. A few moments later. Hey! You go. Yurebye muri umuryango ikigo ry'inene. Ubwo si umuzima ninde? Mumumana. Uyu munsi usanga muri Afrika hadandarizwa ngo imiti ngo yo kutarangiza vuba. Ukamengo nico kintu ca mbere gituma Afrika itera imbere. Oro twa dukwiye kurangiza n'ingoga kugira tugende ku kazi. Bari ko batugumiza mu buriri hakuva mu buriri n'ingoga ngo tugende ku kazi. Isira curitse. Ye kuririmba. Okay, cyane. Hari umukobwa keriya yanditse amateka mu rusisiro abasore bose bikaritsiye yabateye ubusambo. Uyu mukobwa uyu mukobwa reka mubabwire yahitinze cyane mubabwire abamambra. None se umugore arangije umugabo atararangiza ntabwo yakomeza gukora imibonano mpuzabitsina, hari ikibazo kirimo? Akenshi hari umugore urangiza n'ubundi akahita yuma. Akahita yuma. Noneho ubwo ngubwo biba bisaba kuganira. Bundi yo muri gukora igikorwa musaba kuganira kugira ngo niba wumva ugiye no gucika intege wongere use nkugaruka muri mood kugira ngo murangirize rimwe. Kuyo murangirije rimwe mwese munezerewe mufite umunezero. Ariko umwe yarangije undi ntarangiza ntago biba ari sawa. Nta umwe ashobora kujya guca inyuma y'undi yari abashakanye. Urabona ndi mubi kandi do uw'abandi nta kintu na kimwe nisize. Mbwira urabona ndi mubi cyane. Hola, Hano. Yurebye muri umuryango ikigo ry'inene. Ubwo si umuzima ninde? Mumumana. Mercy upon us. No. No. God have mercy upon us. A few moments later.
Bakwita nde? Nitwa Danizo, nanje gusaba akazi. Ko mbona warakaye? Ntabwo narakaye ma, ntabirenze. Hano rero akazi kaha karaharanirwa. Fo ntabirenze ma. Uri tayari? Ndi tayari kabisa. Ngaho mereza CV yawe. Ko mbona muri CV yawe se wafunzweho imyaka 2. Nari nishe umuntu. Wamuhoye iki? Yakoresheje interview y'akazi yarangije arambwira ngo ngende ngo ntegereze ngo azampamagara afite amwica. Look. He needs some milk. Oh my God. Look. It's about to go down. Abagabo bagira umutima mwiza ari n'abana beza. Yego. Kandi nge nizera ko umugabo wamuciriye bugufi nta kintu atagukorera. Umugabo yanga agasuzuguro. Kandi nanjye rwose umuntu nzi ko ndi bukura amaramu. Nimba kundi cyubahiro. Narambarara akankandagira. Nimba kundi cyubahiro ukakimuhera igihe. Ukakimuhera igihe. Muragendana. Ubwo suzagira umunwa kugeza rya. Real bad man.